3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jol. Salempang Putih menang. Nomor 82 Door Express Gatur Haji Abdullah Hidayat, Bapak Wakil Bupati Sabang. 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jol. Salempang Putih menang. Nomor 82 Door Express Gatur Haji Abdullah Hidayat, Bapak Wakil Bupati Sabang. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jol. Salempang Putih. Selamat untuk tim Door Express Haji Abdullah Hidayat, Bapak Wakil Bupati Sabang. Sudah masuk babak final golongan menang.